laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Inshallah hande kadi darsu meɗen toppitotomo aray ko darsu ko qur'ana ɗo ɗum ko ndesimore suratu Ra'd page 250 et 250 ay en gaddi darsu meɗen ɓaawo e yewtu ko yowiti fi mawngu Allah e doole Allah e bawɗe makko nde jeeya ko yewtunoɗen kanko Allah subhanahu wa ta'ala ka o fuɗinta puɗoriji o yarnira ɗin puɗoriji ɗon ndiyan gootan ɗin i adda dimɗe tawa dimɗe ɗen hino sirti ɗum ɗon ko e doole makko wano mango wano lemunne wano kaccu wano jaɓɓe sifaɗin piiji fof tawa ko hunde wotere woni ko yarni ɗum kono tawa dakkamme muɗum on hino serti few ɗum ko e ngotambaku makko e mangu makko e doole makko watta sifaɗin piiji tawata bano adama hino do'a taskade sifaɗin piiji wano noon kadi o yewti kadi himo waɗa ka leydi kadi ko innete tumbe parcelle ji tawa ɗin ko ɓattodirɗi e hoore ko ɗi ɓattodiri kon tawa nafa majje hino ɓurdi no woodi toon ano leyɗe goo nokkeliji goo tawa sa remi moƴƴay tawa nokkeli goo sa remi moƴƴata few ɗum ɗon kadi koye programme ji makko ino woodi toon nokkeli goo hara leydi ndin ndi wojji ko jaare ko mbumbulde ko bete ɗum ɗo fof koye programme makko hono noon kadi no woodi kaw yewti ɗon ɗi exemple ji ɗi o addi foppo fiyo banu adama yo wattanila o tasko o wona e programme ji makko ɗin e nder ɗum ɗo foppo tawa bandiji ɗin ko yeddoji o inni noon in ta'jab si tawi a haawi ka wa in ta'jab si tawi a haawi ke ɗi piiji komi yewti ɗo kon fof fa ajabun qawluhum andu dey yewtere maɓɓe nden hino hawni ko ɓe innata ko wondema kamɓe si tawi ɓe maayi ɓe woni mbumbulde ɓe wonti ƴiye wuɗuɗe si tawi Allah hino wawi immintinde ɓe e tagu hesu ɗum ko hunde hawnide noon nde tawde tagugol ndi leyde ngu kammu ɗo ɗum hino ɓuri sattude ko ɓe landi ɗo fi muɗum ko tawi kadi banu adama on hari Allah subhanahu wa ta'ala o tagimo o fuɗɗinoke mo ko ɓuri sattude hunde nden kadi ko fuɗɗagol ngol ɗum noon o wodanoma hari si tawi kamɓe ɗum ɗo ɓe inni ɓe landike si tawi Allah hino wawi ɓe immintinoyde si ɓe maayi ɗum ko hunde hawndinen e hoore ɗin konnguɗi hawniɗi ko ɓe landi ɓe hattali ɗon taw joni kadi kambago ko ɓe kambanako si ɓe jaɓali gonɗingol Allah waɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɓe kon tawi ko ngun kambago kadi woni ko ɓe hawjiri ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala hino yewta ɗo wa yasta'jilunaka bisayyi'a qabila alhasana iɓe hawjirane lette ɗen iɓe hawjirane bone on ko adi moƴƴere nde ça fait kamɓe hiɓe hawji ha yo bonen hewtuɓe so tawi no wawi ɓe hewtude hedi moƴƴere nde bano adama so weltinirama ɗo moƴƴere moɗera e mo hawji yo nde hewtu ka si tawi ko bone woni ko weltiniraɗa yetama wondema an ɗum ɗo heɓete ma a heɓay ɗum ɗo tawata koko mettinane ɓernde ko hani kon sago ma nayo hewtu nde tawde haray no sunini wallina ɓernde joni noon kamɓe tawi ko o bone ɗo ɓe woni e hawjirde ɓe acca ɗon moƴƴere nde wa yasta'jilunaka hiɓe hawjira bi sey a bone on qabila alhasana ko adi moƴƴere nden kamɓe ko bone on ɓe sikkude wondema Allahu wawata ɓe nangude halka letta ɓe ka fewndi ɗo
ino wodi ka ɓe yewti ka suratu sad wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawmi alhisab jooma yaccinan men ɗe lette amen geɓe komin duwa geɓal lette amen komin duwa heɓude ko yaccin ɗum men hen dow kisan ado ñande hasbore ande ɗum ɗo fuu ko bewre e sikkugol Allah wawata ɓe nangude ɓe sikka wondema Allah subhanahu wa ta'ala wawata ɓe nangirde ɗi yewtereji maɓɓe ɗi ɓe woni yewtude o lettiraɓe ɗum kadi noodi kadi ka ɓe yewti Allah daali wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqu min indik famtir alayna hijaratan min as-sama'i aw i'tina azabin alim ɓe inni ya Allah si tawi ko wonɗa ɓen e yewtude ɗo ko ɗum ɗo ko gonga ni ɗe lette ɗo ɗo ara e hoore amen awa saaƴin kisan immorde sabu immorde ka kammuga saaƴin kisan lette e hoore amen saaƴin kaaƴe e hoore amen si tawi ko wonɗa wolde ko ko gonga ɓe ɓewi si tawi a saaƴinta kaaƴe ɗen e hoore amen halkamen a waddu lette harana ɗen kaaƴe ɗo kono ta accirmen ni halkumen tawi ko no woni Allah noon daali wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azziban wa hum yastaghfirun Allahu o laataki mo letta ɓe anne laaɗo iɗa wonde maɓɓe fannin hiɗa wonde ɓe ko ɓe woni hawjire ɗo ko taɓe hulu ɗum arata fannin ɓe hino insinanade lan yomi haframɓe bakkatuji maɓɓe ɗin ɓe nangataɓe ko condition ji ɗiɗi wondugol e maɓɓe nelaɗo e duumagol e insinanagol Allah subhanahu wa ta'ala fannin ɗum ɗo ɓe wonde ɗum ɗo Allah nangataɓe joni noon hunde wotere nden feƴƴi nelaɗon ɗon o feƴƴi ka joni tawi kamɓe ɓe ala insinanade mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala kono no woodi wonɓe insinanade mo ka Allahu nangataɓe o hawja kono ñande tawi o nangi geddowo o anday o hawjanano mo nde tawde noon kanko tigiri o daali wondema si a yii Allah hino nennana keefeere o hoore geddi makko ɗin ko fiyo o nangoy mo taasi o nangimo hara ala fuutorgal so nangimo noon haray nowaɗanimo lette muusude naudu billahi kono Allah daali wa yasta'jilunaka bisayya hiɓe yaccirane ɓe hawjirane lette ɗen ɓe hawjirane bone on qabla alhasana ko adi moƴƴere nden ko wa qad khalat min qablihim almaslat gondi feƴƴino noon ko adi ɓe e wonɓe hawjirde ɗum ɗo sifaji exemple ji yimɓe halkanoɓe wonno yimɓe annabi huuden yimɓe annabi luton yimɓe annabi salihu en e wawɓe no ɓen wayi exemple ji arino si tawi ko ɗum ɓe faala andude yoɓe andu awa Allah halkino yimɓe ko adiɓe nde ñande wadi ko Allah daali wa qaruna wa fir'auna wa haman falaqad ja'ahum musa bil bayinati fastakbaru bil ardi wa ma kanu sabiqin wa kullan akhadna bi dhanbi wa minhum man arsalna alayhim hasiba wa minhum man akhazatuhu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun ɗum ɗo koye programme Allah ɓeeɗo haruna e qaruna e fir'auna haman ɓe fof annabi Musa nela e maɓɓe ɓe sali fewɓe mawnintini Allah daali hay e goto e maɓɓe futanoki men ɓe fof men nangiri ɓe bakkat mo ɓe embere bonnere makko nden Allahu nangiri mo ɗum woɓɓe o loƴi woɓɓe o munni leñi woɓɓe o haacangu lette ari haaci e maɓɓe ɓe maayi ɗon Allah noon daali men toñanoɓe dey ko hoore maɓɓe ɓe tooñi wono ɓe wonɓe hawjirde ɗe lette ɗo ɓeɗo ko toñaɓe ni ka ko toñitiɓe si wona ɗum koɓe miijo ɗum ko honno Allahu junnirta balɗe maɓɓe ara o halkali ɓe haa ɓe tuuba ɓe rutto kono tawi kamɓe ko yo Allah o hawjin adda lette ɗen e maɓɓe o halkaɓe ko ɗum ɓe faala Allah noon daali gonɗi arino gonɗi feƴƴino ko adiɓe exemple ji ɓe Allah o halki si tawno ɓe wanno taskade ko ɗum ɓe taskotono ara na landagol ɗo fi halkede
wa inna rabbaka ladhu maghfiratin andu joomi maɗa ko jon hafurat linnasi wonande yimɓe ɓen ala zulmihim e dow tooñe maɓɓe ɗen e hoore ko ɓe woni e towñude ɗo kon fof si tawi ɓe torike yo allahu hafranɓe allah ko hafrowo e hoore ko ɓe yeddi allah ɗo kon fuu si tawi on tigi o bonni allah tun o tuubi o ruttika allahu montanaymo pakka ɗum ko ɗum wayndi si tawi a bonni bonnere no to malaikaɓe windoɓe ko moƴƴi ko bonni kon si a bonni tun goɗɗe ɓe innay taw yo sabbota ɓe nenno ndaara si tawi on tigi ruttoto si tawi noon o ruttaki e bonne ko bonni kon on tuma noon ɓe winda haray ɗum ɗon o tabiti joni noon allah e hoore ko ɓe yeddimo kon fof si tawi ɓe tuubi ɓe ruttike kanko o yaafoto ko gafuru rahim ɗum wayni yewto jiyaɓe am ɓen wondema min komi afrowo komi yurmeteɗo kadi yeeto ɗum jiyaɓe am ɓen taɓe taƴo o inni onon yo gonɗinɓe wata on taƴo yurmede allah nden sabu noon nde yurmede allah hino ɓatti moƴƴinoɓe golle makko si tawi ɓe bonni tum ɓe tuuɓi ke ɓe ruttike allahu hafranay ɓe wa inna rabbaka andu joomi maɗa kadi la shadidul iqab ko o sattuɗo lette ande ɗo yurmede nagi no ari kambagu ngun kadi no ari ça fait yurmede nagi hino nder ton e taƴagol ngol yurmede nden kadi no nder ton inna rabbaka la zu maghfirati linnasi ala zulmihim ɗum ɗon ko yurmede nden allah ko jooma yurmede ko jooma hafrowo wonande yimɓe ɓen e hoore tooñe maɓɓe ɗen si tawi ɓe tooñi ɓe tuubi ɓe ruttiki allah ko hafrowo ɗum ɗon ko yurmede nde woni nder ton amma noon taƴagol ngol lette ɗen kambangu ngun wa inna rabbaka la shadidul iqab andu joomi maɗa dey si tawi o bonni ko bonni kon o tuubali o rutti ha hafrana si o nangama yo andu lette allah ɗen ko sattuɗe inna rabbaka la andu joomi maɗa la shadidu ko sattuɗa liqaba lette ɗen wa yaqulu alladina kafaru ino wi'a ɓen yedduɓe lawla unzila alayhi ayatun min rabbi hanno jippine e o annabajo ɗo mandeji immorde ka joomi makko hanno allahu jippina e makko mandeji andi kamɓe mandeji koɓe faala wolude ɗo ma koɓe faala nande fi muɗum ma koɓe faala yiide ko sifa ɗi mandeji arnoɗi annabi Musa wano tuggorɗo ɗum wallinat ɗum wona boddi wano naadugol junngo ngon ka leynoki to yaltina tawa woni danewo ma ɗum wano ko ɓe jippini oɗo o toti e maɓɓe o tenɗi o ƴiiƴan sifa ɗin piiji fof kamɓe ko ɗum ɗo ɓe faandi mandeji ɗi tawale mande ɓurɗo mawnude ɗi mandeji fof o ɓurana ka depuis 1400 ans et quelque ko 1439 ni ka depuis ɗum o ɓurana ila jippi ala ngal ɓe rewrali fiyoɓe addu sifa o arade na kanko sifa o ɓe rum e ɓeeɗaale ɗi mandeji wolaaɗi ɓaawo ton ɗum ɗon kadi ko arojum haa fewndo on zamanu ɓen ɗon ka on ɗon zamanu feƴƴi o haray on mande ɗon feƴƴi o qur'ana ɗo noon ko luttoju nde tawde ala annabajo ɓaawo nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam mandeji yewtaaɗi fii muɗum ɗum o qur'ana ɗo ko mu'jiza ni allah daalino so taw o jippinaama e hoore fellongol ngo lancitoto kulol allah tellement ko fii o qur'ana mawno ɗum ɗo ino ɓuri ɗi mandeji ɓe woni landade fof ko ɗum allah daali innama anta munzir andude an ka waajotoɗo golle maɗa ɗen ya muhammad a neliraka forsugol ɗo goɗɗo a neliraka ɗo lorrugol tampina hay e goto si wona ya waajo ko ya nodduɓe e ka diina yeetoɗaɓe ɓe accu bone ko ɓe jokki kon ɓe waɗa ko moƴƴi kon ko ɗum ɗo ni golle maɗa mission ma on foppu noon innama anta munzir a wawata fewnude mo faalaɗa fewnude komo allah fewni o feewi an on ko ya yottin ko ɗum ɗon wama ala rasulillah albalagul mubin ko ɗum ɗo petto woni ko fawinela ɗon yottingol ngol tawata kadi ko yottini kon hino laaɓi poyi hino ɓangi hino laaɓi pos ko ɗum ɗo woni ko fawinelaɗo wali kulli qawmin haad ino woodani noon kala mofte
annabajo ino wodani kala mofte fewnowo kala zamanu hino mari fewnoɗum ila fuɗɗi zamanuji fewndo annabaɓe ha hewti hande kala zamanu hino mari ko nodda e ka diina no woodi noddoɓe e ngal peewal wano fewndo ka fewndi ɗo ni nelaɗo feƴƴino kono Allah hino addi noddoɓe ka diina mo be ka woniri e nokku no woniri noon haray Allah no addi ɗo woɓɓe noddoɓe ɓe peewal ngal ko noon kadi ɗe mofte feƴƴuɗe mofte ɓe e annabajo muɗum nodduɗo ɓe ɗum e ka diina ɗo fiyoɓe won hunde ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɓe fof likulli qawmin haad Allahu ya'lamu Allah hino andi ma tahmilu kullu unsa kala ko deyel woni ko rondi woni ko teegi Allah hino andi ɗum ɓe innali de debbo sonnajo ko ɓeyni ɗo kala deyel woni banu adama woni mummunte woni coongi woni kala ko innete kon deyel Allah hino andi ko ngel teegi ko to précisali inni ko fi banu adama tun ko kala ko innete deyel kala ko teegata kon Allah hino andi fi muɗum wa ma taghidul arham e kala kadi ko ɗuytoto e rengaji ɗin kon ko ɗuytoto e majji kon Allah hino humpiti fi muɗum taghidu koko ɗuytoto Allah hino humpiti ɗum ino wonde taghidu ɗo ara ko fuɗɗori ko fanɗi kon yara doy ha hewta stade normal on ha on tigi ara ka aduna ɗo ittude ka toɓɓere mani ari ka heɗɗere ƴiiƴan ari ka huyre ka heɗɗere huyre ƴakkotonde e huyre ƴakkotonde e huyre nde ƴakkotako ha tawata Allahu waɗi ndum ɓandu ɗon ƴiye ha tawata o waɗi e ndum ɓandu ɗo wonki ɗum ɗon koko fuɗɗi ley ari ha dow tahidu ko ɗuytoto wa ma tasdadu e ko ɓeydoto Allah hino andi ko ɓeydoto kon ka nder wonki mo andi kadi ko ɗuytoto kon ka nder renga ka nder reedu o tahidu ɗo no waɗi innuɓe ɗo tigiri andi woɓɓe goo ɓe teegay o andi ɗuma honno dele happaɗo andaɗo fi muɗum on ko 9 mois dele on ko 9 mois ko ɗum ɗo woni ko anda sonnaɓe les 90% ma 75% ko 9 mois woni ko andira joni noon Allah hino andi ko ɗuytoto e o 9 mois ɗon ko woni sengol e 9 mois ko woɓɓe go ɓe teega hara ɓe timminal 9 mois ka ɓe andi ittude 6 mois on ha 8 mois on c'est possible kono noon on tigi no jibbina ɗon tuɓena ko prématuré ko jibbin hari hewtale kono le c'est une possibilité ka Allah c'est possible ko ɗum waɗi si tawi aden heɓanama boobo tawa himo waɗani mo duti e nder muɗum dutton wawi sorde wo ko si tawi kanko e on sonnajo makko ɓe yiidali haray ko ɓe wayri yiidude e kaw jibbini ɗon hara timmal 6 mois anda sen faami kaɓe wayri yiidude ɗon e kaw jibbini ɗon hara timmal 6 mois ka 6 mois on timmi o ala ka inna ɗon ha anda fimmu haray ala sortoga nde tawde noon ittude 6 mois on tigi no wawi jibinde joni noon ka happa ɗon ko 9 mois Allah noon hino andi ko ɗuytoto kon o jibina hara timminali 9 mois on Allah hino andi fiiɗum o ma tasdadu imo andi kadi on jibinowo haray no ɓeydi on 9 mois ittude kadi 9 mois on naɓi yeeso ɗon kadi koko ɓeydi hoɓɓe hino wonda e reedu haa do lebbi 12 no woodi woɓɓe nene haa lebbi 15 no woodi woɓɓe sariya on ɓe yewti haa 4 ans goɗɗo no wawi wondude e reedu haa 4 ans ina wawi seedude ɗo e ɓeygu ma haraw jombaka
laawol kisal ara ɗo yeeduno wona ɗon ha 2 ans 3 ans 4 ans jibbono en min ko kaari woni baba o boban ɗo immoɗa rondoɗa romoɗa piitoɗa yaara hoore en nana an tawa harale ko an tigiri séria on hara no newni wondema ko an kadi tawale hara hoore ko laaɓi poy sonnajo himo felliti ko an o wayreedude mum yaha ha tawale kadi ça se vérifie ha 4 ans ko ɗum waɗi piiji ɗin sinayo on tigi wowlu ko wowli wo affaire o sonna ko hunde hawnide ko Allah ɗum andi secret muɗum nder ton are enen koye gondi duuɓi nayyi ok awa 4 ans innugol ɗo kaari o ɗure ɗo juutiɗe koye programme Allah woni ko ñande sayi o faala wo ko woni tun no yewti moins de 5 ans o moins de 6 ans on e moins de 6 mois on kam ɗon on haray ɗa mari preuve ɗa mari ka diskita kono si feƴƴi ɗon naɓi yeeso ala ka diskita ko programme Allah o Allah noon himo andi ko woni e ɓeydade kon himo andi ko woni e ɗoytade kon mo be ko ha e lajal himo andi kadi ko woni nder ton kon tawi oɗo ko malaɗo si oɗo ko malkisaɗo oɗo ko lanɗo oɗo ko miskino oɗo ko oɗo fof ko kanko tu woni ko andi ko ɗum ɗon woni gaybe on ilmul gaybe on ko ɗum ɗon na innugol ko andugol ko woni ka nder reedu kon na ɗum ɗo de ilmul gaybe ko andugol ko honɗum o wonoyta na innugol oɗo ko gorko ma ɗuma koye machine oɗo science on no développe ɗum ɗon kono innugol oɗo ko ɗum ɗo o wonoyta a yiya ɗo ɓenna kaari ko jippiɗo o lanɗo o wonoyta mi annda hari si tawi ko goonga wari ka laptaneji si boobo heɓama tawa ko koyɗen o ardi ɓe waraymo surtout hara ko gorko ɓenna oɗo ko lanɗo o wonoyta ɓeno anndi ɗum crime ji feƴƴi yo allahu dannen yanugol e sifa ɗin majjireji Allah ko kanko tu woni ko andi ko wirni ɗum ko ɗin noon piiji woni wirniɗi ɗin wa kullu shay'in indahu bi miqdar kala hunde ka makko ko embere kala hunde ka makko koko eɓɓa ɗan ndiya wonɗan e saajude ɗo si ɗan saaji ɗan yuppike meɗen yuppade ara taƴali onno wonta ko dega watta cuuɗi yooloto yimɓe yoolo leɗɗe daabeji fopp fi muɗum lanna ɗo kono Allah o eɓɓay hunde nden koko eɓɓa kala ko woni kon koko eɓɓa awa kadi banu adama ko o jindi ɗo ko turni ɗo haa ka Allah o happanimo ɗon ko haa ɗon si hewti aray lanni kala mofte ino mari haa ka happana ɗon si hewti nennetaake adintintake piiji ɗin koko eɓɓa dey ko faalaɗa ɗo wonde ɗo mi premier ministre ma ɗum ko faalaɗa heɓude le jawle o ko yer ko Allah o eɓɓan ma kon ko ɗum ɗon hendotoɗa ngar rewruɗa o ay si tawi a feni a wujji ayniɗa yaade ɗo ka baade yaha rewro ya Afrique du Nord ɗo ina si Allahu newnanalima ya hewto toon heɓa ko faalaɗa heɓude ko ma ay sa hewti tawata ko faalaɗa kon si Allahu newnanalima ya heɓu ɗum a hendotako koko eɓɓa kon ko eɓɓan ma kon ko ɗum ɗon hettata alimul ghaibi wa shahada kanko Allah andi ko wirni kon ko kanko woni ko andi ɗum e ko feeñi kon kadi fof kanko himo humpitimo anditimo ko wirni e ko feeñi fopp hino wi no mo andi ɗum alkabiru kanko woni mawnuɗo almutaal wonɗo sengo dow piiji ɗin fof ko wonɗo sengo dow piiji ɗin fof almutaal kanko Allah kala ko wonɗe yewtude ɗo himo sengo dow ɗum arrahman ala al arsi stawa kanko Allah kaka sengo dow ars ka sengo dow ars dey istawa woni ko fotondiri dow ton en anda kadi ko honno fotondiri dow ton kono ko kanko almutaal wonɗo sengo dow kala hunde sawa'un minkum hino fota e mo'on man asarra alqawla kala on suuɗuɗo konngol o wowlingol
wa man jahara bihi maɗum o feññiningol o wowli ko murmitotoɗa ka nder ɓernde ga Allah hino andi ɗum ko wolata feññina Allah hino andi ɗum ko ɗum waɗi si tawi a annike waɗugol wolugol hunde tawata koko moƴƴi a wowli iɗa mari baraji ko woluɗa kon ko anniɗa kon ɗa mari baraji mum ɗa mari baraji ko woluɗa konngol konkol haɗa ko moƴƴi si tawi noon a miijike a annike a ronki wadde hiɗa mari baraji ko miijiɗa ko nde tawde koko moƴƴi miijiɗa si tawi noon a miijite ko boni a waɗali a ala probléme fus Allah nangitirtama kono ya annduɗo kanko Allah ko suuɗi kon ka nder ɓernde ga himo andi ko wonde nge suuɗude wola kon himo andi ko wonde nge feññinde wola kon himo andi ko suuɗaki mo wa man huwa mustakhfin bil layli e on kadi suuɗotoɗo jemma tawa hino niɓɓiti pit torso on sa yonnike ko yerka yonniɗa ɗon kun jalbi on tigi immo jemma e ƴuwagol yaha waɗoya bonki tumbere jamma ka tumbere fulawa niwre setto ko ɓennata ko yalta ɗon e suuɗagol Allah hino renuma waɗoya bonki arta Allah hino renuma Allah subhanahu wa ta'ala hunde suuɗaki ɓe inni ngi ñuungi ɓalewi e on niwre jamma e nder ley fetere ɓaleere e nder nden niwre ɗon Allah subhanahu wa ta'ala no andi fiɗum suuɗaki anno bano adama yalta o plafond ɗo e towude wona e ƴuwagol ɗon jamma sikka Allah renama mo renuma Allah hino reeni on wonɗo e suuɗade jamma wasaribun e yahowo binnahaari ñalorma on noon kadi mo renimo o yii o wonɗo e nde niwre ko o wonɗo ka kene ko on ɗon goɗon ka tawide imo reeni on wonɗo e suuɗade jemma yaha imo reeni on wonɗo e yaade ñalorma asarib ko yahugol asarib ko yahowo Allah hino reeni mo fussuɗaki Allah lahu hino wodanimo muaqibatin ay ɗon no wodanimo kanko Allah sansondirtoɓe nde o yano ara e alansara ɓe yahino yaha ɓe yahino ara e subaka ɓe yahino yaha imo wodani hino mo jogi ɓen sansondirtoɓe e me'en almuaqibat oya e ɓawoya ɓeya e ɓawa ɓeya mo jogi ɓen ɗum ko malaikaɓe ko ɓe sansondirta kaka alansara e ka subaka ɗum waɗi si tawi on tigi woni duumiɗo e hawrondirgol e ɗin waɓutuji ɗon net haray o jeeyama malaɗo on ɗon haray o kontatake ko naafi nde ɓe yahino ara ɓe tawamo himo e moƴƴere nde ɓe yahino yaha ɓe accamo himo e moƴƴere si on tigi ñeeñini ha woni on alhaali ɗon haray o jeeyama e moƴƴuɓe ɓe yo Allah waɗen e ɓen Allah hino jogi ko kanko mari ɓen sansondirtoɓe bayna yadayhi min bayni yadayhi yeeso makko amin halfi e ɓaawo makko yahfazunahu hiɓe renamo kanko o banu adama aɓe o lahu ɗo kaka banu adama woni ko ari ɓen ɓajan ko kamɓe woni ko kanko banu adama woni ko ɓe aynata joni noon hiɓe rena o min amrillahi e dungay Allah immorde e dungay Allah ɗum ɗo fof koye programme Allah woni a yiya ɗo banu adama himo waalo ɗo o ara wonki kinki solaka o waalo ɗo e 20 heures o ɗano ɗon ha janngo e 20 heures ha faɗɗi janngo e 20 heures ara fu suwaɗamo ka nde tawde hino woodi ko aynimo imo ayna ɗon kala kullum kala hunde kala bone ko ɓattimo yahino dégaga wano ɗi cheytaneji e koye piiwo sifa ko wawata arde bonna programme o yan sowonsinamo kafe waɗamo e programme ji bonɗi tawa ɗin malaikaji hino aynimo ɗon ka waali joni noon si wonki ki yahi
on tigi no e wonde ɗon 2 jours haraw ñolaali ko huɗuɗo kisal luuɓe kono nde tawde himo ayna o wona e ɗon o ɗantoɗo une semaine ayey ɗo goɗɗo hino ɗannine wona ko juuti haraw finali ka goɗɗo hino wona an koma wona ko juuti haraw finali kono haraw luuɓaade kono si wonki ki yehi aynoɓɓen ɓe pottitike ko e nder leereji ni hara yo ɓattota e nder leereji si wona hara ɓe na'umo ka formol ka ko honno ɓenta e yaha ka morgu ton ɓe mara mo ton waɗa glacé makko ha yona sina ɗum o ɓattotako nde tawde ko aynata ɓe kon aynatamo kon pottitike ɓen ɗo yahi ɓe yahi e programme mum no Allah daali ɓe renamo min amre fiyake Allah inna allaha anduna Allah la yughayyiru o sansata o yiilata o itta ma bi qawmin ko woni e yimɓe hatta yughayyiru ha ɓe sansa ɓe itta ma bi anfusihim ko woni e pittali maɓɓe ɗi si tawi Allah o waɗi nema e yimɓe fannin hiɓe wadde ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɓe kon nema on himo duumi ko si o ɓeydoto kono ɗuytotako tant que non ɓe changeali ɗum ɗon Allah changata si tawi ɓe changi piiji ɗin fof kadi change kisan ara mo fottuɗa e muɗo vraiment ça ne va pas aray woni ɗo hande 2 jours 3 jours mille ɓaal dépense tawa wonde ɓana onno yeey jooma galle o ƴetta e satalle fokkita wurgo yara ngal warti was jemma ça ne va pas sa yahi ka taraw ko probléme sa yahi ka marché ko probléme ka ɗuma ka bureau ji ko probléme sa hewtiti ka suudu ko probléme kon ɗum waɗ ɗum en changi programme ji men ɗin Allah kankadi o changi programme ji makko ko waɗanno en ko ɓe ndaari fewndo ɗo ka me'en lagine ɗo depuis 60 ans 58 à maintenant ka change uno ɗen innuɗen indépendant ado indépendance on hari iɗen andi baskot ɗo hari ko innete fruit kon hari ko ɗo artirante leɗɗe alal ɓayen inni ko indépendance en hetti indépendance meɗen on 26 ans iɗen hulɓineede 26 ans a suusata memminaade yawno haa ɓenni miirji ɗin hakkunde maɓɓe ɗi yawtay tellement que jama no terrorisa suusata wowlude hay si a yii ɗo goonga suusatamo wowlude on 26 ans ɗon feƴƴi 24 ans kadi ari ɓenni ko liberté ɗon kadi mo be ko waɗi ko faala ɗum ɗon kadi yehi haa ka honto adde après CNDD ari après yeeso toon o lannitanayi en ɗon ko ɗi changement ji ça fait no wonɗen e changirde noon joni andi ko flagrant woni e wadde andi hari piiji ɗin konne wadde ko gundo koye suuɗe ka kaɗa joni c'est flagrant e yi kone feƴƴude kon ka meɗen ɗo ha han en ala e change ude ala e dartude hoore men iɗen andi kadi ɓen wonɓe e ardade en ɗo ko e men woni iwde ka si tawi enen en wonali moƴƴuɓe ko honto moƴƴuɓe ɓen iwata e men laamiɗo o inda haray aɗon kadi ƴetta kan kadi groupe makko ɓe ara ɓen ɗon kadi waɗa fasada acca trace ji inna kaari en kadi rewno ko ɗum ɗo ɓe acci ɓen ɗon kadi feƴƴa banu adama o Allah kanko hawjana hay e gooto kono si tawi o inni kon si a heɓi moƴƴere aray kaka Allah iwri kono sa heɓi bone koye hoore ma koye ma iwi ɗum ɗolle ko non woniri sen ndaari en tawi en wattani hila e ɓe yimɓe jokkuɓe laawi luwaji ɗi ɓe hetti ɗin wano moƴƴu kikin ɗo en innata ɗo ko fi wonde wonugol julɗo tuma ɗuma safe ko wonugol e hoore luwaji ɗi ɓe hetti hakkunde maɓɓe ɗin tawa hara mo be hetta haqqe muɗum on ko si ɗum ɗo ñinnama lorra heɓotako ande innetake sharia goy sharia ɗum ko ko Allah yuri ɗo ko luwaji hetta na sharia mi anda ɗum konno inneten ɗum e haala pular men sharia on kaka Allah yuri
o qur'ana ɗo hadis ɗum woni sharia enen noon ko luwaji wonɗen e hettande hoore men jooni noon hawa si tawi en memali o sharia ɗo kono en waɗi luwaji tawata ɗin luwaji ɗon no jonni mo be haqqe muɗum on mo be jonnitama haqqe muɗum en fof e wona e tranquille en wona en paix kono si tawi min o mi hetta haqqe maɗan ko yeɓeteɗo ɗon o marsata jooni noon Allah o laataki mo change nema ko waɗi e hoore yimɓe haa ɓe change kamɓe kadi comportement ji maɓɓe ɗi si tawi kadi lette ari tant que on change ali comportement mo bonɗo on o changeata ñande sa change ɗon comportement bonɗo o Allah o kankadi o change ko noon o sifori wa ma lahum ala naɓe min dunillahi gayi Allah min walin walloɓe e ala on giɗo walloɓe e lette Allah ɗen si tawi Allahu addi lette ɗen ɓe ala wallazi kanko woni on yurikumul barqa hollowo on maƴe khawfan kulol wa tama'an e jortare e tañƴinagol ayaɗo wimo maƴina ɗo pan bari ɗumanno maƴiraga maƴitira to wonɗo e hoore laawol tumbere burure kon no arata e makko ko kulol ko kanko woni e wadde ɗum maƴi jokkodiri toon tigi hulay kisan e andi le ɓenna sa yahi e ley leggi jani tun ko ɗon nde tawa e ma ko hasiku jawdi noon ko onno watta ko yahulu on tigi hulay kanko woni waɗowo ɗum ko tama'an si tawi iɗa remuno iɗa ka maɗa iɗa remuno ka burure woni fayda une semaine 2 semaines moggo en mois ɗan saƴali fuɗɗike maƴude ko honno wata ara iɗa jorti tama'an ara iɗa tañƴini yurmede Allah nden ka ari joni ko remuɗa kon fuɗa wilita ɗum ko kanko woni imo holla on ɗe maƴe o hulɓina on waɗa kulole moɗon maɗum o waɗa tamaw tañƴinare jortare e moɗo goɗɗum e ɗum wa yunshi'u sahaba imo fuɗɗo kadi duule ɗen imo fuɗɗo duule ɗen athiqala teddirɗe ndiyan ene waɗuɓe l'école ɓen fof yiɗen andi ko ɓenta le cycle de l'eau ko ɗen duule a yiyay ɗo ndiyan ɗan ino fuɗɗo onno duule ɗen ɗuma honno ndiyan ɗan ɗan fuɗɗo ka canɗi ma ɗum ka waafu an fuɗɗo ɗon waɗa cycle on ara ƴawra ɗon doy ha ara doga forma kañum e duule ɗen jogodira wona glace nange ngen ko tappata on glace ɗon kon honca ɗan saaƴa joni noon ɗum fof koye programme makko yaa kadi si ɗan saaƴi kadi ɗan ila kadi ɗa yaaka nder ndiyam ɗan ɗon kadi forme yo ƴawa kadi ko ɗumen ta cycle andi cycle ko hunde wonde yiilade fuɗɗo ka fuɗɗiɗo yaha arta ka fuɗɗiɗon kadi continue ndiyam ɗan ko noon joni noon no fof koye programme Allah ko kanko woni e wadde ɗum o inni o fuɗɗoto duule ɗen tawa duule ɗen ko teddirɗe ndiyam dan teddi ko ɗum noon fondata saaƴa ɗum kadi hara ko yer ko eɓɓa kon ko o faala yo saaƴu kon tawa ko nafata jama on ko o saaƴina yer ɗum ɗon hara feƴƴitaade o yusabbihu ra'adu ɗe parñite kadi rigge ɗen kadi hara hino subbun hino bihamdihi hiɗe yettamo ɓenni ko ɗe woni maƴuɗe ɗo payan kon ko yettugol Allah subhanahu wa ta'ala yusabbihu lahu ma fi samawati wa ma fi l-ard hino subbin hinanomo dendagal ko woni ka kammuli ɗum ɗo e ko woni ka leydi ko enen ɗo calculen programme meɗen on hakkunde meɗen e Allah e o subbun hinagol e o insinagol ittude bimbi ittude 4 heures du matin ittude 5 heures ittude 6 heures du matin haa ka fewnduɗen ɗo en heɓi laabi jelu calculen joni noon kala ko woni ka kammu kon ɗo e ko woni ka leydi kon ɗum ɗo hino duumi e ɗum e subbun hinanagol
siɗen faala yettumo iɗen faala en accu ɗon kanko hino mari o yettamo ino subbum hinanomo en wonɓe ka kammuɗo eɓen wonɓe ka leydi ma e dendagal ko woni ka kammu e dendagal woni ka leydi hino subbum hinanomo hino yettamo kadi ay e rigge ɗo kadi hino subbum hinanomo hino yettamo wal malaikatu min khifati malaikaɓen kadi hino subbum hinanomo immorde e kulol makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala malaikaji ɗin kadi no subbum hino yetta Allah e hoore kulol makko kadi ara ɓe hulimo malaikaji ɗin iɗen andi kanji ɗi faljata sakko ɗi yedda Allah ka enen noon ɗo ñande o ñande en anda ko laabi jolu faljata hay soko wolugol tum fenanane ɗum na sama kala no eya ɗo goɗɗo hino wolane ɗo hara koye ore sooɓe watta ɗum ha sama kalaji meɗen hakkunde meɗen ɗo wolara ko penale ɓuuri nder to ɗo fof ko piiji hawniɗi ɗo noon ko ɗum fof on tigi subbum hinanto o yettamo ena astahfirullah subhanallah bihamdi subhanallah azim dalaɗo sallallah alih w sallam maki o konguɗe ɗiɗi hoyfuɗi ɗiɗi ka ɗengal haray ɗin ɗon ɗiɗi ka ɗengal hiɗi hoyfi kono ka peesirɗe ko tedduɗi innugol subhanallah wa bihamdi wa subhanallah azim ɗin ɗon konguɗi ɗiɗi ka wolugol koko hoyi kono ka peesirgal ko teddino ɗum ɗon tu yoni ko hebbinana on tigi peesirgal ngal ñande dalngal piiji ɗiɗi pet subhanallah wa bihamdi subhanallah azim malaika ɓen hiɗe subbu hinanomo immorde kulol makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa yursilu sawa'iqa imo wurta ɗe parñitte mo wurta parñitte ɗen safe no asono o nelay parñitte ɗen fa yusibu biha o masimbinira ɗen parñitte ɗon man yasha mo faala ɗum ala e wadde a kaari maayi de ko farñittere enna ko ndiyam moƴƴe makko ɗum lannata o wurta parñitte ɗen o masimbinira ɗe kadi mo faala masimbirde ɗe kanko Allah subhanahu wa ta'ala andi ɗe parñitte ɗo kadi no mari golle ka e suuɗerol je majje on kadi no hulɓinirde yimɓe ɓen ino wadde sabu yimɓe ɓen heɓa tamaw himo halkirde ɗe kadi yimɓe ɓen ma himo lettirde ɗe yimɓe ɓen o adda o waɗa masibon emo faala masimbinde so yi ɗum ka yani wano ka fulawaji so yi trace ji muɗum a taway ko dega si ari kan e lekki ki fopp ki lannay ɗo ka yani wo ko dega o muɗum enen sayi go hari ka suudu kami won ɗo tawi mangoyno ka dambugal ɗon aɗen no waali nder ton andasi ko yite mayre on goy kono ɗon kinɗon ɗum salduɗon on fof sumuno ɓawli aɗen no waali nder ton mi anda honno mi anda ko honto mi fewndinoɗon on sayi ɗon ɓay parñitike mo be yaltiro e sengo ɓay ko ngamen ngono ɗon kum ɗon faɗɗa ko inni ko ngo holla e ŋayeje makko ɗen ko sifa ɗin piiji kaw memiro e nayi ko ɗon ɓay kadi so nangi ɗo ara ko kunkollum tun o nangi ɗo ara ko yer kumɗo tun o nangi ɗo ɗum kadi fof faaboto ka kaw memiri o annayi ko ɗum anen o na e gore dey ko wattan ɗeyla ono famɗi Allah daali wa hum no kamɓe yo jadiluna fillahi ɓe wenja fi Allah iɓe diskita fi Allah iɓe yeddotira fi Allah wa huwa kanko shadidul mihal ko sattuɗo doole ko tiiɗuɗo doole kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo nangi o aray ala no futora ko yewtuɗen ɗo ko nanganɗe makko ɗen hino tiiɗi ala no wawira no faalira o kadi o gerde yo Allah hawrindingen e sawaba o ko waɗa e yurmede makko aray ko darsoni wa yasta'jilunaka bisayyi'a iɓe awjiraɓe
bone on qabla al hasanati ko adi moƴƴere nde wa qad khalat min qablihimul maslatu gondi feƴƴi ko adiɓe sifaji lette yimɓe ko lettano wa inna rabbaka anduna joomi maɗa la zu maghfiratin ko jong hafran linnasi wonande yimɓe ɓen ala zulmihi dow toñe maɓɓe ɗe wa inna rabbaka andu joomi maɗa la shadidu liqaba ko sattuɗo lette wa yaqulu allazina kafaru ɓen yedduɓe hino wi'a lawla unzila alayhi ayatu min rabbi hanno jippine e dow makko mandeji immorde ka joom makko innama anta munzir andude anka waajotoɗo wa likulli qawmin haad no wodani kala mofte fewnowo allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa allah hino andi ko kala deyum rondoto wa ma taghidul arham e kala ko ɗuytoto e rengaji ɗin wa ma tasdade ko ɓeydoto e rengaji ɗin wa kullu shay'in kala hunde kadi indahu ka makko bi miqdar wa kullu shay'in kala hunde indahu ka makko bi miqdarin ko eɓɓa alimul ghaibi anduɗo ko wirni wa shahada ko feeñi alkabiru mawnuɗo almutaal wonɗo sengo dow kala hunde sawa'un no fota min kun e moɗon man asarra alqawl on suuɗuɗo konngol ngol o wowli wa man jahara bihi e on feññinɗo ngol o wowli wa man huwa e on kadi mustakhfin suuɗotoɗo billayli jamma wa saribun e yahowo binnahari ñalorma lahu no wodani muwaqibatun aynoɓe min bayni yadayhi yeeso makko min khalfi e ɓawo makko yahfazunahu hiɓe renamo min amrillahi dungaye allah inna allaha anduna allah la yughayyiru o sansata o waylata ma bi qawmin ko woni yimɓe hatta yughayyiru haɓe wayla ma bi anfusihim ko woni fittali maɓɓe ko wa ida arada allahu si allahu falama bi qawmin o falanama yimɓe su an bone falama raddala ala ruttoɗum ala ruttorgal on bone ɗon si ari so falama nangude yimɓe o lettaɓe ala ruttorde ɗum ɗo wa ma lahum ala naɓe min dunihi gaye makko min walin wallomo dandomo ɗen lette ɗon ala huwa alladi kanko o noon yurikumul barqa hollowo on maƴe khawfan kulol wa taman e jortare wa yunshi'u sahaba imo fuɗɗo duule astiqal teddirɗe ndiyam wa yusabbihu ra'd parñitte ɗen rigge ɗen hino subbun hino bihamdihi no yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wal malaikatu malaikaji ɗin kadi hino subbun hino min khifati morde kulol makko wa yurikum wa yursili sawaiqa himo wurta e parñitte ɗen fa yusibu biha o masimbinira ɗen parñite man yasha o mo faala masimbinirde wa hum no kamɓe yujadiluna fillahi ɓe wenja fi allah wa huwa kanko shadidul mihal ko sattuɗo doole ko tiiɗuɗo doole sadaqa laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal